labang solam mom na tum par dak kan to especially ni tum pini press meet ke hang ko thila halo kidam tangani ahut mate election ahut kidam tang election ahut pinaan na so tum proxy voting ki claim la so lambang pinaan BJP song japo tum il tum han bertanang palil lo benang thamlo so halawang so lam aputhak uthon tum methang APSOC polling agent fan is theni tum berta arsijida berta ke pali je fansi tum nang to han media pen ki thanji fansi tum nang to nang to phabon lo la pen il tum APSOC song japo do an labang so lam ma nang tum arsijit pen matha pon pen khala polling day ani ke matha dun pameji mate ki pon ke anun pameji fansi ni tum nang tum han through social media hoi pen kachini je fansi ni tum labang so press meet ke nang to phabon lo alam thegela pon lo polling day ani ratum ka du ka wang ko ami thang aning ke dok party aphan latum jijok tigang ko lapen ka du ka we ratum jok tang era philo bolonte api lason bang pharoi ni lason ki jok je lason ahin du ko ti halason un hut si BJP tum ki tam tang arni hut hab dak si latum polling agent hat manipulate kuri ko la hola ke do ana but apane ahin mangka latum afan pajok de ti usini tum han birtana pale kosong si manipulate kuri ma polonte kosong si wada latum proxy kemari ma polonte la kuhelo na dum archu peme lo na pa ping polling agent do ana pan APSOC polling agent do ana pan tum kardulong na ka chiniate la kuhelo bisarala bang pharoi si mure pa pharoi si bang ahin do ko ampar hat daga ban ke hola BJP polling agent tumba la tum bang tumane ASDC fan tumane Congress fan tumane independent fan laso thang joy po la tum bang than po je nang tum non dhuni tum fan ang sapul tha la non pa pharoi si ang bong pen itum pa kin ko itum chok na to aprang si hala kapela party fan tum convince aprang po ala bang so convince de la pilo pulo de abi APSOC polling agent mata tum convince nam po lason di to se hala pakin ko nang tum na ke sapul dun mala nang ki jok dun lara bangke la nilitum nang tum phang angka da me nang tipu ko ra se chak de tipu se la son bela jok nang tang IMC hutame inang an tum ada konsil tum ali to MPC tum bi da na pali langdam bripu pulo de bisaralam party phodolo party phom ban polling agent bang phodolo bang phom bong penjong si inu ben pak ingkoi pulo te pak pharoi si lo anu tin ta lake ali ke homan pupu ala bang solam thang lo bode langdam bripu lo pulo te ma thadu me o ahok lo pui me athema episode si tum ta pak ingkoi longun poke thon ta pak ingkoi be ko nasi ko homan ko thangthi uma thapo hadak chi donu de ti itu polling agent tunda nasi la sono ba ke chok chilu athema la som se chi donu de lo polo tante hala Congress BJP Congress ASDC mate hala independent afan ka convince bang ke hadang ke pangkas ke pi po ala tum ki job hut bang ke hala BJP fasil tum bang job de lo bole inu pang ko bolo de tum party to mano se tum nam de lo bolo de pak ingkoi bode pak throk ke bang ke la tu BJP se tum theng da la pen ami thang BJP mata oda pak ingkoi theng po ultimately bang ke BJP bang ke pak throk na ke la tum long lok engke APSOC tum mata po o anu tin homan lo po tum mange jogam tu po pak ingkoi si APSOC party ke long chat po la poson si nang plan ko si dam tang ko ke kecheplan ko si tum jota lo la pen BJP masih lagi nang tham le to pa tum hang support BJP tum masih amak si lasi labangso laposon ang duko ko polo ta bang putin polling agent dumang kachere junai bang lalo lason jong si na convince ang dengo polo te na tum kroy dun de dangji la pen ka du ka veras job era philo polo te na le tum api ke theng tulang ko bang na tum chidon dun de dangji la chidon dun de lo polo te laki itum ke khada kamasi mithang avut bang ke mate BJP hang avut bang ke people ongun ason sina plan de polo la pen si tum pun ke tangi rabi
lalu polong deh itu malah dah last minute aku ma kumania song tum manipulate akam ikeni ya bangke itu tanggung jawab. Masa arsik jidlo la polling agent do anapan la penke episode sa bukas do anapan la bang solam arsik jid binalo. Masa arsik jid Allah nil tum pan berta bang nang tanpa me masih nil tum ta alam ta hoklo la son ke itu mang bong sila ki podun tang tum dulu. Ke mang podun ben la son pon ki podun tang dulu la be itu muri hane poisa kau far la son dulu. Kasi mo approve hakki nangi boleh tum paklan he. Bang solam ki la sin nil tum la kadu kabe la ratum jok era video polde ajate ili tumo panang kan ko sami itu bang ko dunde tip nang ji kali polde itu mambut bangke na hokun de po lalu number 1 bangke la si angko number 2 bangke lalo non ili itu episode si mega rally duji la bangso mega rally long kadu kabe kar biang long arado an nang ji tong dun peji pasini tu hin pen social media hoi pen uthot nang tuni kon tuli thaplo adim mangke dak dipu do voice fill long lasi don malia tu non adihu election ke lagi angdung kiti election apotsi itum arona bang kiti pahai pa media pan itum ningsi ke do pen ke vang pen man 23 early bang so megari lige ke ong dung arab itum ke cepak lang ge pan dar biang lora laben ke du kabe asamolong sami itum armu phai bang ge itum cepak lang di ma ke nang so bin no Central Committee besi la bangso megarli ke thik konno la se atto konno ki do kar bi do ans kami sai suri le do se kami na do hala bangso army na je tong do verge phansi ne ko hin pen na do man chunri kon pe dik krem a thema ili tum jong sei la bangso ron hai nang ji polo tangte ili tum armu je paklang ma ke nang so la se constituency in kara throk la penge dima sora padame nang chunri konno nang li tum hala bangso army ke jara sai le do sita nang ji tong dun verge phansi nang chunri lo ili tum pia phansi chidong dun nang kok ma kolong te a phegel halo itu ma ki mang emprek ki pelong verge phan itu ma tet long di ki charai kom verge phan nona dihu la bangso election kan ku chi pa have ngi to si 23 la bangso chiklo nang le tum nang chidong dun verge phansi nin tong hin ben nga ni klong pen nang chu phapon lo si nang tum do anda me chis non ben stick ko ye phansi chunri lo